Na prostoru Nikšićkog polja, skupljanjem nekoliko stalnih i periodičnih vodotoka, formiraju se dvije rijeke, Sušica i Rastovac, koje spajanjem grade rijeku Zetu. Zeta je duga 85 km. Jedna je od većih i značajnijih rijeka na našim prostorima. U Nikšićkom polju, meandrirajući prema reljefu polja, ima ukupnu dužinu od 28 km. Ona ponire u južnom obodu polja i ponovo se javlja kao izvor glava Zete. Sliv Nikšića je jedno od područja najbogatijih vodom u Crnoj Gori. Kao najveća pritoka Morače, rijeka Zeta je uz Skadarsko jezero najvažniji dio čitavog sliva Ohrid-Drin-Skadar, sa najvećim brojem zabilježenih vrsta. Iako je Zeta pritoka Morače, od nje ima značajno bogatiju faunu jer sadrži puno veću raznolikost staništa. Predstavlja glavni riječni tok Nikšićkog polja od čijeg slivnog područja zavisi oko 70.000 ljudi. Skoro čitava površina Nikšićkog polja je pristupačna čovjeku i samim tim izložena raznim uticajima čovjeka, što uzrokuje devastaciju staništa i opadanje broja vrsta, a to vodi gubitku biodiverziteta. Kraški ekosistemi su veoma ranjivi i izloženi brojnim ljudskim aktivnostima koji smanjuju njihov kvalitet. Urbanizacija, odlaganje otpada, ispuštanje otpadnih voda, preusmjeravanje voda, nestajanje biljnog pokrivača. Ovi uticaji imaju posljedice i na regionalnom nivou. S obzirom da je Nikšićko polje nesumnjivo po svojoj genezi, oblicima i pojavama, jedan od izrazitijih i specifičnijih tipova krasa na širem području Dinarida. Jedino je Kraško polje u Crnoj Gori sa razvijenom mrežom površinskih i podzemnih vodotokova. Ovi podzemni vodotoci u sebi čuvaju jedan poseban svijet živih organizama koji trebamo upoznati i izučiti. Što više budemo istraživali vode i učili o njima, učit ćemo i kako da ih racionalno koristimo i kako da prilagodimo naš dalji razvoj njihovom očuvanju radi nas samih. Zajedničkim radom možemo da održivo upravljamo ovim resursom kako bi zadovoljili naše potrebe, ali i potrebe naše planete.